Тимофеев 74 килограмма. Третье место были Байрамов Роман и Еремеев Валерий. Первое место занял Ударцев Ирин. Наша отдача заменяет рутину, где борьба с неудачей делает тебя мужчиной. Лишь отвага заставила гордиться. На пьедестале жить, как видит бойцов связанный план, который... И увези скорее в город. Я замерзаю, я боюсь. Стою и думаю в печали, как будто это дочь мою без привели. Огромный советский, Видео был. А теперь возьми, поиграй, траекторию прочитай. Сейчас пойдем. Бүгүнкү иш-чара бул жылда өтүп жүргөн биздин Русский мир деген фестиваль. Ошо арата быйыл биздин прекрасный год белгиленген. Прекрасный жылы деп Россия менен Кыргызстандын. Андан сырткары еще биздин согуш ардагери болуп жүргөн биздин Воронеж шаарында Чолпонбай Тилебердиев деген биздин атабыздын элесине аралгандагы оюн иш-чарасын өткөрүп кетели дегенбиз. Ошонун негизинде биздин балдар жылда бул жака келип даярданып жүргөн биздин балдарыбыз, жигиттерибиз келип ошо бул көп улут арасындагы оюнга катышып жатат. Буга чейин булар атайын дайындалган 4 команда келип азыр катышып жатат. Ошол. Учурда азыр сиздер кандай оюн көргөзөсүздөр? Биздин жигиттер азыр 4 команда түзүп келген. Кыргызстан, Воронеж, Москва, Талас ынтымагы 4 команда түзүп келген. Булардын ар бир арасында 20 мүнөттүк аралыгында перекурда эреңиштер болот. Анан кыз кумайда болот. Ар жагында түзүлгөн күрөш оюндары болот. Күрөшкө да биздин балдар барып катышса болот. Башка улуттардын өкүлдөрү менен дагы ат менен мелдешесиздер. Жок, башка улуттун арасында быйыл чакырылбады. Быйылкы жылда карантин болгон үчүн бул ачык зарайына реклама болгон жок. Биз мына 2 күн аралыгында гана бул срочно болгондуктан уюшулуп биз келип өзүбүз участвовать этип атабыз. Жылдагыдай биз быйыл боз үйлөрүбүздү алып келген жокпуз. Элчилик жака да кабар берилген. Азыркы моментке карата даярдыгы болбош үчүн элчилигибиз да келип катыша алган жок. Представительдер бирок келди, элчилигибиз өзү келе алган жок. Если элчи келгенде биздин организация коом ишкерлердин баары да келип катышмак. Кыргызстандан дагы келе алган жок. Кыргызстандан, конечно, Кыргызстандан азыр бул жак эмес, Кыргызстандан азыр өзүнүн ичинде, Кыргызстан ичинде бул оюн ойноп турган момент болбой атат. Анткенде азыр карантинге байланыштуу Кыргызстанда да болбой атат. Кыргызстан уже бүгүнкү күндө оор абалда да, мындайча айтканда Турциядан да алынды, көчмөндөрдөн да жок, конгресстер өтүп мына Ташкент, Өзбекстанда быйыл өтө турган оюндардан да жок. Эми мына биздин жигиттер бар экен, биздин балдар бар экен, Москвада көптөп кол кабыш кылып, биз бул жерден чогулуп, ынтымакка келип, биз ушул өзүбүздүн ата бабабыз калтырып кеткен оюнду бүгүнкү күнгө чейин правиланы өзгөртпөй кармап ойноп келатабыз. Аттар
Карантин учурунда кандай абалда болдуңуздар? Жалпы эле көрүүчүлөр Москвадагы Россия Федерациясында. Туурасын айтыш керек, карантин маалында биздин жигиттер карантинди сезген жок, чынын айтыш керек. Ар выходной сайын айына 3 жолу эч жок дегенде мына оюн өткөрүп ачты балдар барып. Эми квартирада, домдо отурса деле өзүңөр билесиңер. Эч жерде иш болбосо, иштебесе, выходной күндү карантин убакыты биздин балдар мындайча айтканда сезген жок. Дайыма барып, аттары менен алек болуп, тренировкасын кылып, дайым эле дайын жүрүштү. Жакынкы күндөгү ошо Россия аймагында сиздерде дагы бир башка иш-чаралар өтөбү? Сиздер билген. Кудай буйруса өзүбүз негизи даярданып атканыбыздын себеби бул 31-ине даярданып атканбыз. 31-август биздин эгемендүү майрамга биз 30-уна жылдырып Раменск ипподромго даярданып атканбыз. Ал боюнча понедельник күнү дагы бизде чогулуш өтөт элчиликте. Анан ол боюнча дагы чечебиз буйруса. Биздин эгемендүү майрамыбызга не только биз Москва, Московской областынын жигиттери, а бизге деген башка региондон, Ростовдон, Воронеждан балдарыбыз бар. Ал жакта дагы жигиттерибиз биз менен связь кармашат. Ал жакта дагы оюндарды кылышат. Алар өзлөрүнүн билдирүүсүн белгизген 20-30 саат 40 атка чейин аттарыбызды чогултуп алып барып катышып эс алып ойноп келебиз деп алар да өзүнүн ойлорун айтышкан да бизге. Ошол боюнча биз даярданып атканбыз. Эми буюрса көрөбүз ал боюнча дагы убакыт. Азыр жалпысынан канча ат бар оюнга катышат ушул жерде? Бул жерге деген азыр жалпысынан 20 канча 23 келди? 24 ат. 24 ат келди. 24. Калган аттарыбыз сарайда калды. Неге дегенде биз көп алып келе алган жокпуз. 24 ат менен деле бул жерде өзүбүздүн показательный оюнубузду, башка оюндарыбызды көрсөтүп кете алабыз да. Сиздерге финансылык жактан жардам бергендер кимдер айтып өтсөңүз болобу? Финансылык жактан бизге жардам бергендер ар бир аттын өзүнүн эгелери болду десек болот. Ар бир оюнга участвовать эткен балдар өзлөрү тыйын чогултуп каражатын тайгазанды дагы өзлөрү алып келишти. Аттардын расходторун да өзлөрү көтөрүп келишти. Өзүбүздө бизде даяр машинабыз бар эле, жакшы ошо майын куюп алып келип эс алып ошентип кетип атышат, азыр эс алып. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Көпчүлүк ошо мекендештерибизди атайын ушундай стимул берип, бул жакта башка улуттардын арасында дагы өзүңүздөрдүн кыргыздардын ошо кимдигин көрсөтүп, ар намысын коргоп жүрөт экенсиздер. Ийгилик каалайбыз. Ийгиликтерге жетишиңиздер. Дагы бир жакшы бир жаңылык айта кетсем, мен азыр эле сүйлөштүм. Грозныйдан келген өзү министр бар, жылда келип катышып кетет, конок болуп. Качаевный Кавказ боюнча дагы сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса, октябрдын аягына может Грозныйга барып да биздин жигиттер оюнун көрсөтүп кетип калышы мүмкүн. Рахмат. Акыл. Мен да ушу Фамилияңыз? Калаев. Көпчүлүктүн катарында ат сүйгөн, мындайча айтканда, Көкбөрүнүн күйөрманыбыз, оюнчубуз дегенде. Бүгүнкү күндө ушу кыргыздын жоон билек жигиттери мага ишеним көргөзүп, судейский коллеганы мага беришкен. Бүгүнкү күндө ушу судейский коллеганы Нурбек мырза, Бейшен мырза, Кубанч мырза ушу баш болуп, ушулар менен судейский коллегада секундомердин жанында карап, мындайча айтканда оюндун жүрүшүн контролдоп турат. Мелдеште азыр канча команданы көзөмөлгө аласыз? Ушул жерде жалпы ат оюндарынын көзөмөлүн алымсын болот. Муну 4 команданын оюнун андан тышкары ээреңиш, кыскумай, ушу атка тиешелүү өзүбүздүн улуттук оюндардын жалпы көзөмөлү мен. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен аты жөнүм Бакенов Кубанчбек, Талас областынын Кара-Бара районунан болом. Бул жака келгенибиздин себеби, мен ушу Талас областынан 2 команда келген. Талас ынтымак командасы биринчиси Воронеж Чолпонбай командасынын атынан 2 команда алып келгем. Ошо 2 команданы жетектеп келдим бул жака. Эми айта кетсем, бул спорт Көкбөрү биздин улутубуздун, кыргыздын спортунун жүзү болгон Көкбөрү ушул экен, Көкбөрү экен. Ушу бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк да, ушу азаматтар, кыргыздын жигиттери, жети дубандын азаматтары баарыбыз биргеликте, ынтымакта биригип, ушу бүгүнкү күндө Москва жергесиндеги Сергей Посад областындагы Русский мирге баарыбыз келип, улутубуздун
көптөгөн оюндарын көрсөтүп келгенбиз ушул жака Кудай кааласа. Ошол сиздерге рахмат. Командалардын даярдыктары кандай? Бул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми команданын даярдыктары бул особо кыргыз элине баарына маалым болсо керек. Команда өтө дайындыктар күчтүү болду. Абдан дайындандык. Спорт деген спорт экен. Ким күчтүү болсо жеңет экен. Жеңген адамга бу жерде биз эч кандай ич ачтырбайбыз. Кайсы команда жеңсе да бул кыргыздын жигиттери. Колдойбуз, колубуздан келишинче. Жеңүүчүлөргө кандай приздер бар экен дейсиз? Эми жеңүүчүлөргө пока азыр приздер точно жок. Биз берге жеңип байга алып кетели деп келген эмеспиз. Биз показательный игра көргөзүп, ошо орустарга жакшы сапатыбызды, жакшы нерселерибизди көргөзүп, маанилүү нерселерибизди тааныштырып коелу деп келгенбиз. Ошол. Жакшы. Аябай жакшы. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен Осмонов Бейшебай Касымович. Мен Тамбов жергесинен келдим, Тамбов областынан. Көптөн бери ушул Көкбөрүдө кошо жүрөбүз, Москвада. Башта мындай десем Нурбек мырза менен баштан бери жүрөбүз. Кудайга шүгүр ушу өзүбүздүн жигиттерди, кыргыздын жигиттерин ушу эр жигит оюндарын көтөрмөлөп келетабыз, аракет кылып түптөп келетабыз Москва жергесинде, өтөн жерде. Тамбовдон азыр ошол сиздер өзүңүздөр команда менен келесиздер? Жок, Тамбовдон команда келген жок. Ушул жерде эле как ушул колдоо алуу эле келетабыз. Мен тааныштыра кетсем, атым Эрмек, фамилиям Чыныбеков. Бүгүнкү оюнга деп ушул Талас ынтымак командасын, курама командасын капитаны болуп келдим. Аттарды кандай таптадыңыздар? Эми сиздерге тиешелүү Бул аттарды таптаганда булар ар дайым эле даярдыкта жүрүшөт. Жана жогоруда Нурбек мырзалар, аксакалдарыбыз айтып кеткендей, биз карантин учурунда дагы аттарыбызды таптоо учурунда жүрдүк. Анан эми бул оюн жөнүндө бир аз өзүм ой пикиримди айта кетсем, мынакей Курбаналиев Нурбек байкебиз баштаган, Бакенов Кубаныч акебиздер баштаган, мынакей өзүңүздөр билгендей 3 жылдан бери мына Москва жергесинде Көкбөрү биздин Кыргыздын улуттук оюнун Көкбөрүбүздүн ушу Москва жергесинде өнүктүрөлү деп аябай чоң салымдарын кошуп жүрүшөт, аябай чоң даярдыктар көрүшүп атат. Мына ушул Көкбөрүгө деп күндөп-түндөп чуркап жүргөн биздин акелерибизге терең ыраазычылыгыбызды билдирмекпиз. Жана ошондой эле ошол Көкбөрүгө деп Москва бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, өздөрүнүн ишине карабастан келип даярдык көрүшүп, оюн көргөзүп жүргөн ар бир мыкты кыргызыбыздын мыкты эр азаматтарына терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерде ошо Талас ушул командасы канча ат бар, канча жигиттер бар? Бизде азыр Талас командасында бүгүнкү учурда 10 атыбыз бар. Кураманын составында 12 адам бар. 12 оюнчу, жетекчибиз жана тренерибиз бар. Жемчөөнү ушул ким ар бириңиздер өзүңүздөрчө карап атасыздар да, же жалпы чогултуп каражат чогултасыздар? Аттардын багуусу боюнча, жемчөөгү боюнча балдар жапатырмак өзүбүз, ошол оюнчулар, жетекчилерибиз, тренерлерибиз баардыгыбыз жапатырмак чогултуп атка эмне керектүү кем карчылары болсо улам толуктап коштоп турабыз. Сиздерде азыр ошо сиздерге ылайык кайсы атаандашыңыздарды өзүңүздөргө ылайык көрүп атасыздар? 4 командалык ишинде. Биз азыр биринчи оюнду ойноп чыктык. Бүгүнкү күндө Москвада куралган Москва курама командасы менен ойнодук. Биз жаңы түптөлүп баштаган себептен бир аз тактикаларыбыз келишпей, балдарыбыз жашыраак болуп, түптөлгөн канча 3 жылдан бери түптөлүп жүргөн Москва курама командасына орнубузду уттуруп бердик. Күчтүү команда. Күчтүү командага. Ийгилик каалайбыз, жакшы оюндарды көрсөтүңүздөр. Рахмат. Sultan at donda değil. Ya kardeşlerim kalsın var ya uyanın.
Güngünü toluk tepsen Nursultan. Жалға бас, başkalar, жалға. Art. Partiya mek oldu. Aydan koy. Sırtı katıya gelin. Attı kalkmaysın. Geçini algan okşaysın yüzde lan. Art. Nursultan sart, malades sart Nursultan. Art. Kurtuyor. Onu atar koy. Oğlum batal gelip ya kameranın altında batal. Gel oğlum. Oğlum. 5.000 de al koysun. Nursultan. Bak Manas. Manas çık. Manas çık. Manas. Akıl. Üçüncü iş kişide gel ayıp. Tolma gel. Şunlara veriyorsun. Kaçak var mı? Tolma gel. Cevaptı verin. Burada öyle. Burada öyle. Kankını aldırın. Çalala var. Eşmat. Tamam. Manas. Calala var. Olmayın bana. Ya baldarım. Aylanım. En işe çıkan aylan fatalda var birinci. Altı beden olur. Eşmat. Ver zıgıl. Eşmat. Çat. Eşmat. Ver zıgıl. Eşmat. Ya karasan ya Suudiya. Yok. Ya Suudiyadan başka hiç kim girişmeyle oldu. Kalk. Sil bana. Butun çıkarma. Sen ne oldu ne? Buttan Türk'ün Manas babası. Manas buttan Türk'ün. Sal öyle eğer aşağı kadar çek. Kadar çek. Bütün bolasa buttan. Resmen hep de. Dur sen hepsi. Kıkırba canına kırsana. Tut. Amin. Allahu Ekber. Ya Manas aga.
Манас aka. Layla foto al. Манас aka. Манас. Foto al. Дачок. Kim çıkarır orada şu takla. Atma oturga dayım bu. Oldu mu? Beskade. И нет, это не гол. Смотрите, какая тактика, какая защита. Ребята, слушаем судью, да, слушайте судью, мы его как бы не просто так поставили там. Ай, какая упорная игра идет возле ворот. Смотрите, смотрите. Да, кажется, 1-1. Так, возвращаемся в центр поля, да, это однозначно аут. Игра идет, будет 1-1. Судья, время. Первый тайм окончен. Похлопайте ребятам, пусть они отдохнут и после перерыва нам покажут вам классную игру. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Сапаралиев Калыс Жентаевич. Талас областынын Чоң Кара-Бура району Чоң Кара-Бура айылынан болом. Ушул жерде Москвада улак чаап жүрүп ушу Воронеж Чолпонбай деген улак командасын түптөгөнбүз былтыртан бери. Бул команданын түптөгөнүбүздүн себеби дагы ошо сиздердин учуруңуздардан пайдаланып элге түшүнүк берип кетели. Биздин Чолпонбай Төлөбердиев атабыз ошо Воронежский областта каза болуп, Дон суузуна сүзүп өтүп, ошол жерде жан берген. Ошондуктан биз ошо бул Чолпонбай атабыздын атынан ошо Воронеж Чолпонбай деп Жылаң Таластын балдары команда түзүп чыктык. Ошону менен бирге эле ушу 3 жылдан бери эмгектенип келген, бизге жакшы жол көрсөтүп келген Нурбек байкеге, анын арасында ошо ар бир уюмдун жетекчилерине чоң рахматыбызды айтмакпыз. Анткени ушу алыс жерде жүрсөк дагы, Орус чергезинде жүрсөк дагы өзүбүздүн спортубуздун жүзү болгон Көкбөр номер 1-ди ушул Россияда дагы белгилеп атабыз да. Ошол кишилердин салымы чоң, ошолорго Алла разы болсун. Биз мына быйыл ушул Русский мирде Воронеж командасы болуп биринчи жолу выступать этип атабыз. Рахмат сиздерге. Командабызда 10 ат бар. Составта 12. Куда каласа командадагы аттарды толуктайбыз деп ишеним беребиз. Рахмат сиздерге да. Рахмат. Да, и кстати, после окончания первого тайма они меняются воротами, таковы правила. И наступление идет, да, это очередной гол, счет становится 3-1 в пользу Воронеж Чолпонбай. Короче, фамилия неизвестная, да?
Да, обратную инициативу перехватил Чолпонбай Воронеж. Это игрок под 5-м номером Тагай Молдожанулу. Он очень сильный игрок, напоминаю. Его команда всячески пытается ему помочь. Ну, естественно, да, Кыргызстан тоже не стоит в стороне, они обороняются как могут. Да, это очередной гол, вот как мы увидим. И обратно, да, к началу муляж ставится на место. По 4 игрока с каждой команды. Да, обратно. Воронеж сегодня в ударе. Прям бомба. Счет стал 5-1 в пользу Воронеж Чолпонбай. Гол. Вы видели, на какой скорости он пронес. 5-й номер Тагай Молдожанулу. Воронеж Чолпонбай. Какая красота, какая грация. И на поле становится... Это был игрок под 9-м номером Бакболот Улуешмат. Очередной старт. Ждем муляж. Вот, 3, 2, 1. Так, ребята, давайте слушать четко судью. Мы не зря ставили судью. Давайте все будем слушать дружно, мирно. Фальштарт, обратно. Ай-яй-яй, Воронеж Чолпонбай. Давайте придерживаться правилам. Так, игроки, вы сами у себя отнимаете время. Давайте послушаем судью. Встанем все ровно, начнем ровно с линии. Ну зачем? Да, вот он старт. Накал, какой накал. Такая тактика, да, это командная игра. Каждый пытается дать возможность своему товарищу. Кыргызстан наступление, и вот 1-1 идет Тайказан, и это, наверное, будет гол. Да, гол. Воронеж Чолпонбай, да, этот парень под 5-м номером. Смотрите, какая скорость, какие повороты, как он обходит противников. Рвется, да, это... Ну, Кыргызстан тоже не слабая команда, она сопротивляется, не дает возможность. Нет, это не считается, Свисток, слушаем судью. Да, Кыргызстан в наступлении. Смотрите. Они на грани аута играют. Судья все видит. Да, муляж до сих пор у Кыргызстана. Они пытаются помочь. Да, у Кыргызстана мы верим. Ребята, давайте поддержим Кыргызстан. Да, вот
Вот он, капитан команды Кыргызстана. Он показывает своим ребятам, как надо играть. Смотрите, вот. Вот оно лидерство. Да. Это не считается, как мы говорили. Чуточку недооценил свои силы, перекинул. И судья дает свисток. Это аут. Центральный круг. 1 на 1. Игра 1 на 1. Я, как говорил, никто другой не будет вмешиваться в групп, пока эти двое, им дается 2 минуты. Если за 2 минуты никто не поднимет, то они меняются. Еще выходят 2 игрока. Не, мы 2 минуты ждать не можем. Вот. Смотрите, как они закидывают ноги. Судья все смотрит. Судья все видит, значит, что-то было не так. Да, инициативу перехватил Кадыралиев Аширбек. Я хочу вам еще одно сказать. Этот игрок под номером 2, который только что забрал муляж, он 1976 года. Давайте похлопаем бурными аплодисментами ему. В таком возрасте играть с молодыми ребятами, это не каждому дано. Аут. Да, вот этот игрок под 2 номером, ему 45 лет уже, смотрите. Какая грация, какие движения. Инициатива переходит к кыргызстанцам. Давай, вы верите в себя. Да, он зажал. Теперь посмотрим, насколько сильный, насколько частична команда. Он передает пас капитану Кыргызстана. И вот, да, одной рукой видели, да, как он, ай-яй-яй. Давайте посмотрим, насколько это будет удачный маневр. Он передает пас другому игроку. Это япончик. Да! Нет, не успел. Доли секунды решают. Он не успел завершить этот гол. Секундаты нам напоминают, что остается последние 2 минуты игры. Конец второго тайма. Это капитан Чулпунбай Воронеж Абулаев Урматбек. Смотрите, одной рукой, аут, да, аут. Будем смотреть игру в центре круга, 1 на 1. Игроки, дорогие игроки, спортсмены, я напоминаю, остается последняя минута, последние секунды. Да, вот о чем я говорил. Человеку 45, он играет лучше молодых ребят. Игрок под 2 номером команды Чулпунбай Воронеж. Вот он вырывается, старается. Да, это здесь, безусловно, здесь обязательно у него опыт оказывается в этой ситуации.
Гол. Да, давайте бурно поддержим этого человека. 45 лет человеку. Под вторым номером Кадыралиев Аширбек. 1976. Человеку 45. Господа, все, тайм окончен. Игра окончена, господа. Всем спасибо, всем спортсменам, всем игрокам. Жүріп эле туш болуп калдым. Бир жолу эмес, бул 3-чү жолу келишим Көкбөрүгөчү. Абдан мындай жакшы болуп атат да, бул биздин улуттук оюнубуз болгон үчүн кызыгып келип атабыз да, чынын айтсам анан. Ошол анан биз үчүн мындай буну таштап коюш мүмкүн эмес го дейм, биздин каныбызга сиңип калган оюн. Ошон үчүн мындай сыймыктанып келип көрүп атам. Ошол анан Донинага да барып жүрдүк, ойноп, азырынча бизге бир аз списокко жазыла албай калдык, оюнга катыша албай, анан келип көрмөн болуп атабыз, жок дегенде колдоп коштоп. Эл катары эле Кудайга шүгүр ойнойбуз, бирок таштабайбыз, калтырбайбыз, эл катары. Ушу ат үстүндө чоңойгонбуз биз дагы. Ошо бүгүнкү көкбөрүчүлөргө тынчылык каалайм, ден соолукта болушсун. Ат жалында шамалда ойноп жүрө берсин, такымдары эч качан талбасын. Ошол анан аттары мүргүбөсүн, такымдары талбасын, өдө кырстан өз сактасын Кудайым. Ушундай жакшылыктуу күндөрдө ар дайым жүрө берели, ынтымактуу болойлу. Элибизде, жерибизде тынчылык, аманчылык болсун, оорудан Алла Таалам өзү сактасын. Ушундай ар дайым жакшылыктуу күндөрдө жүрө берели. Атым мен Койчуман уулу Жанарбек, Жалал Абад областы Сузак районунан Жергетал айылынан болом. Саламатсыздарбы? Мен атым Нурмашев Нурбек, Жалал Абад областынын Жергетал айылынан болом. Көп жылдан бери ушу Москвада иштеп, ушу Көкбөрүгө кызыгып, ушундай бул иним айтып кеткендей, ушундай бул экинчи жолу келишибиз ушу Сергей Посадка. Абдан жакшы болуп атат. Мындан да жакшы болот деген үмүттөрдөбүз. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип тартып, Көкбөрүн жайылтып, ушундай неме болуп аткандарга, кыргыздарды көрүп, бир туугандарыбызды көргөндө сүйүнүп бири-бирибизге ушинтип орустарда болсо дагы кызыгып көрүшкөнүнө биз дагы абдан кубанычтабыз. Ооба. Ат үстүндө чоңойгон балдарыбыз биз дагы. Бул мүмкүнчүлүк болсо кошулуп ойномокпуз. Рахмат сиздерге чоң. Так, уважаемые друзья, у нас следующая игра. Дорогие зрители, призываем всех посмотреть этот финал. Люди боролись до этого финала. Побеждали команду, получали травмы. Давайте пожелаем всем
удачи! Сборная против Воронежской области, Воронеж Чолпонбай. Темно-синий, в темно-синей форме это Воронеж Чолпонбай, светло-синяя это Москва. Инициативу перехват сразу Воронеж, да, посмотрим, что из этого получится. Тактически как так, Воронеж рвется вперед, да, и Москва тоже не отстает, защищает как может. Вот это ход, да, он специально обманул своих противников, выходит 1 на 1. Да, нет, к сожалению, это не считается, я вам говорил, муляж должен быть 75% в Казани, чтобы засчитали гол. И у нас есть пристальный судья, который за всем этим следит. И вновь Москва, контратака. И бросок. Нет, какой, да что ж такое. И снова муляж. У вас нет, он на земле остался, не смогли поднять. Вот. Да, это открытие счета в пользу Москвы 1-0. Давайте бурными аплодисментами поддержим спортсменов, похлопаем. Ждем муляж на старт. После того, как вы свести звездок по 4 игрока с каждой команды будут выходить, бороться. Инициатива вновь у команды Москва. Как приятно смотреть, когда сильнейшие команды вырываются вперед и сражаются друг с другом. Осторожнее. И это второй гол. Москва впереди. Это 3-0. Это был Баймата Шерикбай, 1991 года рождения. И вновь, да, видите, да, какая профессиональная точность у игроков Москвы. Да, перехватили, борются. Сейчас посмотрим, кто сильнее, кто выносливее, у кого лошадь сильнее. Тактичные команды, да, тактичность этой команды прям зашкаливает, смотрите. Свисток. Муляж в ауте. Ждем на центральный круг. 1 на 1 с каждой команды по одному человеку. Они будут бороться за муляж. Я напоминаю, что остальные не могут войти в круг.
до той поры, пока сами два игрока не выйдут. И вновь Москва, игроки Москвы, оказываются сильнее, перехватили инициативу. Это очередной гол. Гол. Уважаемые дамы и господа, давайте поддержим команду Воронеж. У них нет какой-то активности. Может, ваш? Это фальшстарт. Дамы и господа, достойный финал. Господи! Ай, блин! Вот что я говорил. Вот он, Чолпонбай Воронеж. Вот он вырывается. Нет, его блокируют. Все по правилам. Судья смотрел, судья все видел. Вот, вырывается. Воронеж, Чолпонбай идет в наступление. Да, Бекболот Шмат. Да, у него сейчас муляж, он пытается как-то прорваться. Ему помогают. Ау. А так все хорошо начиналось. Наши. Но они научены на это. Да, каждый день они каждый день тренируются почти. 1 на 1, 2 игрока. Ты посмотри, как он нагибает. Да, вот, под вторым номером, я как говорил, так, Адыралиев, Аширбек, человек сталь, можно назвать его так. И сейчас вы узнаете, почему его назвали. Вот активность Чолпонбай. Да, отнятие, это как футбол, это вместо мяча вот эта штука какая-то, как динозавр, это крокодил. Напарники по команде помогают как-то прорваться Тайгазану. Ну да, Москва тоже не стоит в сторонке, сопротивляется всеми силами, что может. Это вот светло-синий, вот московская команда, а темно-синий тамбовская. Падает, чувак, падает, смотри, какой Какая борьба, какой накал. Да, он все-таки не отдал никому. Свисток. Держите лошадь, чтоб не убежала. Никто не нарушал правила, здесь все было хорошо. Вовка лошадка, да? Лошадка. Смотри на лошадок. Мы забыли телефон. Чап! Где крокодил?
И вот вновь наступление команды Чолпонбай Воронеж. Они пытаются прорваться. И нет, там уже встречают. Да, вот он момент, надо бросать. Нет, не получилось, не успел. Да, самое интересное, он... Воронеж пытается, да, Москва тоже не дает шанс. Это был пас, да, вот что мы ждали. Игрок по 9 номером. Бекполот Улуешмат. Молодой парень, перспективный, ему 19 лет. Не, конечно, можно. Так, игроки, обращаем внимание, когда судья вам что-то говорит, не надо спешить. Вы отнимаете свое же время. Ой, какая защита, да. Вот человек из команды Чолпонбай. Ай-яй-яй, он скользнул. Ну да, это спорт, это бывает. Не рассчитал силы. Да, Гуляш и Чолпонбай, Воронеж, команда пытается прорваться к воротам. И вновь падение. Чолпонбай Воронеж нагоняет. Они как-то... Азирет, это шанс, надо исправлять. Нет, не успел игрок Москвы. Какой был шанс. Все по красоте проходило. И это контур наступления. Ждем результат. Воронеж обороняется. Падение, стоп. Свисток просвистел, судья начал игру обратно, в том же месте, где он остановил. Кто-то пытается поднять, да, ну... И стоп, окончание первого тайма. В защите, Москва сейчас нападение, посмотрим, у кого что получится. Здесь, да, у всех тактичные планы, свои планы, кто чем должен заниматься. И да, гол. Это гол. И снова Муляш заставляется в центр поля, чтобы начать сначала со старта. По 4 игрока с каждой команды. Qaysi nimasizlar? To'lovga bordingizlar. Nimaga? Dina ko'rishlar. Ochkincha chiqaram. Yaxshi. Kurash o'ynaydi. Фальштарт. Ребята, давайте слушать судью, чтобы не терять время свое и наше.
Да, вот Воронеж. Тагай Молдожанұлы под 5 номером. И Чолпонбаев Воронеж на нападении. Москва играет в защите. Жапкыла, бірден! Кет! Қойдыр! Қой бер! До сих пор Воронеж в нападении, Москва играет в защите. Да, это вот самый зрелищный финал. Муляж покинул пределы поля, опять 1 на 1, центр поля. Москва играет в нападении. Чолпонбай сейчас будет обороняться, не будет подпускать. Москва рвется к воротам. Нет. Не получилось. Муляж на земле. Bir-birden giymek. Ay. На casa, Чаувер! Очередной гол. Москва. Фальш-старт. Ребята, давайте слушать судью, не надо отнимать время, у вас и так времени в обрез.
наступает. Смотрите, какая защита у Воронежской области. Москва не уступает, она наступает вновь и вновь. И нет, не получилось на второй круг. Посмотрим, что из второго круга получится. Никого нету, никакой помехи. Да, это должен был быть гол! Чашки закрой, чашки закрой и убери их вниз. Муляж на старте. И да, покажите игру нам. И вот, гол, Воронеж. Напоминаю, этому человеку, который забросил гол, 44 года, самый старший, самый уважаемый игрок в этой игре. Да, этот мальчик Азерета. Да, вот, осторожней. Нагоняет Чолпонбай. Игра накаляется, давайте, леди и джентльмены, поддержим, похлопаем, давайте, покричим. Да, именно этих эмоций нам не хватает. Давайте уважать друг друга, не надо просто тянуть время в ожидании чуда. Свисток, слушаем свисток. Судья указал на аут. Центр 1 на 1. Так, что у нас тут? Москва в нападении. Воронеж защищает свои ворота, защищает всеми силами, и у них получается. И на скорости птица в аут. Опять 1-1. Ребята, давайте побыстрее, давайте, не надо тянуть время, ребята! К сожалению, игра подходит к концу, осталась последняя минута. Аширбек, мы вас верим, вы лучший. Судья все видит, все хорошо, игра идет, Воронеж защищает ворота, Москва нападает. И на этой прекрасной ноте время, судья, время! Спасибо всем игрокам, всем болельщикам, кто болел за наших ребят. Всех спортсменов прошу выйти в центр поля для награждения, объявления чемпионов, лучших игроков и так далее. Да, обязательно пожмите друг другу руки в честь уважения. Постройтесь, пожалуйста, в линию для награждения. Награждение.
сегодня нам подарили. Давайте, не жалея рук, похлопаем. Все участники сегодняшней игры, прошу вас подойти сюда. Команда «Энтумак». Друзья, еще раз хочу сказать, благодаря этому красивому мужчине, мы сегодня здесь находимся, он советник министра спорта. Жаш ойынчу Кылычбек уулу Манас. Ереңиш ойыны боюнча экен. Кийинки, давайте, следующий. Так, также с участием Көкбөрү самый отличный руководитель команды, эң мыкты жетекчи Айти Ермек. Следующий, давайте. Лучший защитник в игре награждается Рахимджанов Шынузбек. Под аплодисменты. Самый лучший гол в этой игре признан гол Эшмамотова Нуралы. Самый старший, самый уважаемый игрок в этой команде, ветеран Кадыралиев Аширбек. Еренич боюнча Нурсултан. Нурсултан, вот он. Так, также самым лучшим капитаном награждается Абулаев Урмат, капитан команды Воронеж. Так, также награждается лучший зритель Көкбөрү Осмонов Бейшен. Еще хочу сказать, ребят, он приехал откуда? С Тамбова, 500 километров ради этого игры. Судья Пайремиш Манас Байке. Благодарю за письмо. Манас Байке, чупайся. Самая лучшая лошадь по версии 1 на 1 получает япончик. Лучшая лошадь. Самый лучший судья в этой игре Аслан Мурза. Поблагодарим судью за хорошие проведенные матчи. Самый лучший бомбардир в этой игре признан Эшмат Мурза. Эшмат Мурза. Команда Воронеж. Под аплодисменты. Этому парню 19 лет, у него все впереди. Кыз Кумай ойыны боюнча Меделбек кызы Тина. Ошол эле Кыз Кумай ойыны боюнча Таныбек кызы Зейнеп. Самой лучшей лошадью в этой игре признан лошадь Лезвия.
Он уже ставит. Салам алейкум, биздин спортсмендер. Бүгүнкү майрам кечеги көңүлдүү өткөргөнүңөр үчүн, келип көңүлдү катышып бергениңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Мен азыр экинчи местаны награждап уруксат этиңиздер. Воронеж, Чолпонбай. Воронеж, Чолпонбай. Капитан команды. Однозначно так, кубки медали грамота. Медал бирден Микрофон дай, пожалуйста, Тём. Микрофон, Ушундай тургулачы. Повторять не надо, вот нас поддержать. Также он очень рад, что мы участвовали в этой игре. Вам большое спасибо. Я думаю, не первый раз, мы еще с вами будем сотрудничать. И слово вам. Мы всегда рады вас видеть на доброжелательной, доброй, гостеприимной земле Подмосковья, в Сергиевом Посаде. Также хочу пожелать новых побед, удачи на всех соревнованиях. Миру мир, дружбе дружба. Хочу поздравить команды Москвы, которая заняла первое место. Удачи! Можно фотографировать? Вам большое. Ассаламу алейкум, жамат. Biz şu Воронеж командасының администрациясынан келдік. Талас спорт администрациясынан. Şu біздің ақсақал акелерімізге бір-екі рұқсат беріп болыңыздар, ана кішкене жаққан белгіміз бар де, соны айтып беріп қоялар, келсін. Урматтуу биздин Воронеж улакчылар командабыз. Биз Талас областынын администрациясынан келдик. Анан Кубанычбекке биздин чакан бир подаркабыз бар эле администрациянын атынан. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандар. Бүгүн сонун оюн болду. Русский мир. Неге Москва шаарында ушундай оюн өткөрүп деген. Рахмат балбандарга. Күчтүүлөр утсун. Мынакей утканыңарды куттуктайбыз. Утулгандан кийин утулганда билиш керек. Бир оюн, байка айтып кетти го. Утулган оюндан бүткөндөн кийин унутуш керек. Спортсмендин характери ошондой. Характер только камерден көргөзөт. Ошол баарыңар ынтымак, жакшылык, Азат Илим айткандай, кичинекей подаркабыз бар эле, ошону берип коелу. Ке Рустам берек сөз. Баарыңарга ден соолук, ынтымак. Ассаламу алейкум. Улакчылары, баарыңарды бүгүнкү Русский мир байрам менен куттуктайбыз. Баарыңарга ийгилик. Рахмат баарыңарга. Ичине акебизде подаркабыз бар болсо. Şu bizim arabızda özümüzdün mıқты akebіз, kança уларда көк бөрігі салымын қосып жүрөт. Ошо биздин Талас спорт администрациянын атынан $100 белек өзү каалагандар өзүнө билек алабыз. Чо. Тез каршы болсо. Ийгилик бардыңыздарга жигиттер. Чоң рахмат. Рахматтар жигиттер. Рахмат барыңарга. Карабеже жигиттер. Омин. Эмки жылда Кудай буйрса, мунан көбүрөөк жакшы оюнду уюштуруп берели. Поледе эмне болсо да, ошо поледе калсын. Эмне де Кудай кааласа ушундай ынтымактан айтып берсин. Алдыңкы алган улакчыларга танк. Дайыма ушундай байрамдарда жолугушуп аман эсен жүрө эле да. Омин. Все, молодцы, жигиттер. Мен Омурзаков Бахвадин, Москва командасынын капитаны болом. Бүгүн оюн кандай болду? Бүгүн оюн жакшы болду. Насип бизге Кудайдын буйруган экен, биз алдык Кудай
Қанша ұпай менен сіздер ұттыңыздар? Чынын айтсам есімде жоқ ұпай қанша екен дегенде. Бір төбеле болдық шейт. Даярдыктарыңыздар кандай болду? Даярдыктар біз бір жұма bir ай алдын өзі негізі bir ай алдын болған. Анан ал атымен болып кетіп, bir ай алдын даярданганбыз. Қоқыстан эле келип чагылып келдик да. Bir ай алдын бирок 10 күн, 15 күн зубор болгон да, балдар өзүбүз. Азыркысында bir айдан кийин болду, буну зуборсуз эле келип ойнодук. Атыңыздын аты кандай? Актумшук. Актумшук ооба. Жекеме-жеке ойнойт бул. Ошол эле экинчи номерде ойногон ошол жанакы бомбардир, ошол Бакыт деген бала, ошол командада. Ошол. Бүт эле балдар күчтүү. Командада бүт эле бирдей болбосо оюн болбойт го. Ошон үчүн бүт эле балдар күчтүү деп ойлойм. Каршылаштарыңыздар кандай экен, атаандаштарыңыздар кандай ойношто? Каршылаштар деле Воронеж командасы, Таластан, булар деле Москвадагы, Россиядагы сборный командасы эң күчтүү атаандаштар булар деле. Азырынча бул жакта номер 1 болуп аткан булар деле. Ошол. Абылаев Урматбек, Талас областынан, Талас районунан болом, Бешташ айылынан. Бүгүн оюн кандай болду? Бүгүн оюн жакшы болду. Бөөдө кырсыгы жок, эң главныйсы ошол. Кырсык жок, жакшы оюн болду. Атаандаштар күчтүү. Негизи оюнда күчтүүдү жеңет да. Эми утулганды да билиш керек. Биздин түзүлгөнүбүзгө ушу башы негизи 3 жыл болуп калды. Анан түзүлгөнүбүзгө аз эле болду, 1 жыл болду да. Ушу команда болупчу, атак ушакта Москвада чабып жүргөнүбүзгө 3 жыл болуп калды булар. Жагын алып келгенде эле баа кендирди кескен тыйын эмеспи? Мына ушу көк бөрүгө деп салымын кошуп, чындыгын айтканда Нуралы мырза, мына мен чын аралашпаганда билген жокмун, жигиттер айтып атат. Баргандан келген команданын ушу мындайча айтканда 90% расходун көтөрүп барып келди деп жигиттер абдан ыраазы болуп атат да. Чындыгында эң кымбат спорттун түрү бул көк бөрү да. 12 бала, 12 ат. Анан эмне дейм? Нуралы мырза, Кыргызда бир жакшы кеп бар. Алаканды жайып бата кылалы. Бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Элден калбай, элден ашпай, эл ортосу болуп жүрө бериңиз. Муну менен чектелип калбай, дагы жасай турган иштериңиз көп болсун, иштерде ийгилик болсун. Кандай ага туугандын арасында кадыр барк болсоңуз, ошондой кадыр баркта жүрө бериңиз. Мына жигиттер дагы абдан ыраазычылыгын айтып атат бардыгы. Биздин көк бөрүчүлөрдүн арасында өзүңүздүн ордуңуз бар. Алыста ата-энебиз, биякта биз тууган болуп, кандай үйдөн кадам таштап кеткен болсок, ошондой кадам таштап баралы. Алыста ата-энебиз аман болсун, бир туугандарыбыз, биякта биз аман болуп, тапканыбыз өзүбүзгө береке болуп эле, ушинтип ар дайым эле жакшылыктын үстүндө алакан жайып эле, күлүп эле жүрө берели. Амин, Аллаху акбар.